Uy, lapang. Ay, ikaw talaga? Hindi rin may nanalo. Oh my God. Shops. Let's eat grapes. The grapes. Thank you for the thumbs up. Thank you for the 4 million people. Hi. Oh my God. Ouch. Hi. Who's watching? Wait. Let's Oh my God. That's right. Thank you. Thank you for watching. It's
so bright. Thank you for watching, everyone here. Oh my God. Hi, Babang! Oh my God! Oh my God! Ang sumaga doon! Oh my God! Oh my God! Sumay kayo! Gayunon! Bless, bless. You know how to bless? Oh my God! Sumagayon! Punasan mo na! Yummy. Nothing else. Bye-bye. Bye. Wala na. Thank you. Thank you for watching. It's alright. Well, thank you for the thumbs up. Thank you for watching. Sorry. Wine. Nanonood lang. What is that? Bagyan. Uy, parehas kayo shoes. Wow, same shoes. Ito yan, i-order mo na flowers. Flowers. Ang buto sa pakwan na Ay, flowers. wala pa pag-aabot. Maraming bulong yun. Ano, dada si ano ho? Sarap to. Say hi. Say hi. Hi. Mami, nag-happy birthday lang kami kapapay. Sigurado yadi ang logo ni Nakabutang Papay. ko happy birthday. Apo. May nakabutang happy birthday. Kurang mo happy birthday din. Oo, naputok ka. Ate. Putok pa rin. Aray. Okay na yan. Say hi, little girl daw. Hi. Say hi. Wait lang ka. Kay, di sayang ko na yan. Padali mo yung bag mo, Riley. Hi, Golden. Yung bag mo, Bibi. Oh, Ash. Ash, yung bag mo, Ash. Oh my God. Maipit ka. Maipit ka, Ash. Ano, mautod yun na kamot mo. Don't read this out loud only to yourself.
don't read this out loud only to yourself. But them ears, oh my god. Oh my god. I also Da 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 da. Do 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 do. Baka na para bunot Big niya. Big Tita, higutan man natin. Ash. Tita, higutan man natin. Ay, sabi niya. Ah! Tita, higutan man natin. Higutan yan. Tita, kay birthday ni Ulit. Mudaho. Ash. Ay, Ash. ulit. Ash. Kanya, sida, hindi niyo makita yung mukha mo. Okay na yan. Isa si Ash. Ikaw, Ash. Tita! Tekla! Big air. Kay palo. Hi, girl. She's cute. Yeah. Tita, palo ko. Ha? Kay birthday ni Papa, surprise daw. Fish color ready. Tapos, Daddy, tama na yung putok video. They're just classmates. They are just classmates. Pag mo daw. Oh. Really? Yes. Sabihin mo, you are classmate. Come on, Riley, come on. Oh my goodness. Tita, yan din pa mo. Yan din pa mo. Kalay na. Tata yun. Pagod ako ng kuman. Ay, pagod ako. Oh, just classmates. Yeah, just classmates. What years? A kinder. They're just a kinder. Joke lang ako. Lugo yan din kalay. And blow out to blow this. My gosh. Ay, kapag nato si Papa. Ay, ko doon. Ito po ulit. I remember that, yeah. Oh, wow. Kanina na, surprise na nato si Papa. Bakit na-surprise niya sila? Surprise na nato si Papa. Really? Tita, mama, saro pa. O, ito na green kay Daho. May kupos yung tita. Ha? Kupos. Ako po sini, may loho. Loho. Duwa na kaya. Hindi na kaya. Dilan. No! Man. Hindi na nini kaya. Diyon. Did you have a friend when you was a kid? Yeah. But there is here. Far. They're living in the another place. Ay, ay, ta. Oh. Come on. Surprise. Tama na yan. Sabihan mo. Ay, ay, Lagay pala yun. Did you have a friend? Yeah. But the far, why do you have them today? Why do you have them today? Why do you have them today? I don't understand. What is that? Sorry, God. Ano, putoan luho, diri pili luho. Ito na lang. Ba? Ako na. Yun. Ha? Ito ka na. Ay, ko. You babysitting them? No, she's not a baby. She's my nephew. Ba na? Ano, hindi naman nagpuputok ko. Tunay ng pag niya. Kanya yan? Ay, ito.
Oh, surprise ko no nira si Papay na gano'n balon na surprise. Oh, padala. Ay, sa'yo to? Ay, kanino to? Para. Kanino yan, para? Kahit ihanda nato niyan di kapapay. Ito ko na natin, ihanda ko na natin. Ito ko na natin, ihanda ko na nila ito kang Papay. Ako lang Ano surprise niyo kang Papay? Gato na. Nang! babakal pala mo yan din sa lobo. Oo. Yadi na. Daghan na niya ang bakal. Ura man. Ha? Ura man yun. Iuli mo na yun dito na, kay Ash. Kara tita mo, Grace, iuli mo na, Aday. Iuli mo na, Bakit ka? I have no idea what being said. Yeah. I mean, why you have them today? Because they're time to lunch. They're going home. Before going home, they visiting me here if I'm here. Yun mo na yun, no? Pati payong. Kaya tita mo, Grace. Kaya di mo, ibibigay mo doon. Ang payong, pati ito. Igib mo kay tita mo, Grace. Tigit to leaves call for lunch. Yeah. For lunch. To leave. Yeah, tigit to leaves call for lunch. I never got to do that when I was a kid. Yeah. Me scolding her like that. A kid got it good. Yeah. Baby Ash, she's birthday tomorrow. Baby Ash. My niece, she's birthday tomorrow. Lucas, kumusta? Kumusta? Magandang gabi sa America. Happy birthday to them. Thank you. Today, my father's birthday today. Birthday ni Papay ngayon. My father is his birthday today. Today is a special day for family because today is my father's day. My father's birthday. I'm not feeling well still. Happy birthday kay Papa Boy. Pagsabi miss ko na siya. Salamat. Happy birthday. Thank you. Mas sumama yung ko. Sa panahon. May gamot ako na binili. Nagbinigyan ako ni Timbang pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Galit na galit. Nagbibigay pa din. Ang cute magalit.
Papangisga na baga akong bata. Umbal ka yung simbulang. Umbal ka si pagkaon. Sana may nagagalit tapos may nahatag, no? Gusto ko may rugso na lang. Okay na ka mo. Diri pa. Diri pa. Diri pa, okay. Uyamon pa. Sabi ni Minia, buwang ka, kay buwang man talaga. Buwang ka, kay buwang man talaga. Sorry naman. Mawara man Sophia. Mawara man. Okay na ka. Medyo kumalma na. Medyo nagkakalma na. Nakatinawan talaga ako. Ayos man kay naghatag pagkaon man bulong Magbal ka bulong, magbal ka simbagaon mo. Hatag pala. Hatag. Kaysa marutoy ka. Pag ano ra nang ganda ko pampakal pagkaon namin. Grabe yan. Nakatalawa. Grabe nang gadi ni na tao na yun. Ay, narot ako. Yung narabas ka kanini na. Nana. Sino sa tumalog sa dino? Masundo ako niya kangga. Ha? Masundo kami. Nano kami na lang. Ito, kaya nga inapit May ano dito, may lawyaw. Badil gabi na kami sumano kayo mo doon. Kaya wala, lunayan ang pamati ni Digong. Hindi man. Diri may exam, kaklase ni ka, may exam man talaga sila. Atabon naman pagkato. Kaya may niton. Kahapon nagparidira rayo ng pinaridan. Naimod na nila nasunog ba ng mga mere. Tapos alam ka. Di kami na naman sa ito. Ito dito ang ito nabakan na ang pansahod. Makarni dito mo ito sa Maulis maabot si Gab. Dati na kami sa mukha. Dapat yun. Makanima nga kami. Nakabot lang kami. Kagabi makaya na kami. Maski mauna na Kaya mauli mga alas pa kayo na. mag-ano na kami. Mauna na kami pag ano. Kaya ano ko mga picturean. Kaya gulat mo sila sa picture. Nano sa amo, nayadi man kami ng mga bata. Yadi man din ng mga bata. Pag utigab, parapod man sa mga bata. Pero kung mong bagayadi mo pala sa rano para sila po man. Mag-picture ka mo din. Ma-picture man kami din. Ma-picture man kami din. Ano ko na lang. I-mute ko. Thank you, Golden. Hi, Chub Sound. Good morning, my friend. Chub Sound, hello. Yo, change your
Chub Sound. Hi, Chub Sound. Thank you, Golden. Thank you, Chub Sound. It seemed to change on its own. I'm not sure why. Ah, okay. Maybe because the YouTube changed the system. Maybe that's why. Chub Sound is your email name. Email name. Some chat it says Isaac, some it says Chowza. Maybe because of it depends on the channel. Maybe the channel is monetized and the other channel is not yet monetized. My channel is not yet monetized. That's why maybe because so bye bye. Thank you, dinner. I lunch break. Thank you for joining my live. Thank you for joining my live again. Hope you join my live again. Thank you so much. Thank you, Chub Sound. Thank you, Golden. Thank you, my cousin Chaz Cha. Thank you so much. Thank you, guys. See you later. Bye bye.